Gabor Sagmeister, aerodrom Nikola Tesla, Dakar 2018, startni broj 89, na cilju 79.10. Dakar je iza njega 8 završenih, 2 odustajanja. Utisci? Ovo je 40. tradicionalni reli je bilo ubedljivo najteži u mojoj karijeri. Vidi se i po takmičarima da su sve svetske face sad bile ove godine na reliju Dakar i mnogo njih nije apsolutno završilo. Meni je jako drago da sam opet na cilju jer ne mogu da verujem ni dan danas da sam kako sam ušao. Bilo je dana kad sam vozio po 19 sati pustinju, znači, i spavao sam 2 sata pa sam sljedeći dan opet krenuo i bilo je nenormalno ludilo, ali motor je izdržao, jest da imam star motor, ali izgleda moji mehaničari su radili dosta na tome da to bude svaki dan, da funkcioniše kako treba i uspeli smo. Bila je dobra atmosfera inače u ekipi, naš 4 takmičar, dobro, Laler je ispao već drugi dan, ali naš troje smo se držali, Đeneš Emanuel, Deši Janoš i ja, mi smo se držali do 10. dana, onda je nažalost Deši slomio rame, pa sam ja ostao i Đeneš. A ja sam 13. dan, auto me pokupio, udario me auto s bočne strane i otišli su mi ligamenti, ali onih 2 dana sam mogao da nastavim i stvarno sam jako sretan što sam tu na cilju, jer kod mene u mojoj karijeri već se ne zna kad je stvarno zadnji Dakar i možda je sad bio ovaj, možda će biti sljedeće godine, ne znam, to ja unapred ne znam da kažem, ali ne želim tako da ostavim karijeru, da izađem iz karijere, da nisam završio taj najprestižniji reli na svetu, reli Dakar, i to je sad bilo 10. put što sam u Južnoj Americi i postao sam Dakar legenda, znači to je nešto isto što mnogi ne imaju na svetu, ima nas možda 15-20, tako da ja mislim da smo uradili ovih 10 godina mnogo toga i ipak 80% sam, od 10 Dakara 8 puta sam stigao do cilja, to je 80%, ja mislim da je to apsolutno prihvatljivo sa takvim mašinerijama što sam ja vozio, jer ja vozim još uvijek motor od 2011. godište sa karburatorom koji stvarno u dinama ne ide ni u serpentinama, ne ide onim putanjama gdje stvarno nema dovoljno vazduha, samo gore na brdu, gdje ima dovoljno vazduha i gdje su lame, tamo moj motor ide, ali gdje ovi seljaci žive dole u nekim isušenim rijekama, vrlo teško mi motor funkcioniše. A videlo se sa Mark Komom kada si pričao, to je taj status legende već imaš? Da, imam, hvala Bogu, to je velika stvar i vidite i vi sami ako ste pratili na društvenim mrežama da posebno helikopterom je mene jedan dan snimio, isključivo došao zbog mene na stazu pa me snimio i ja sam to primijetio i napravili smo jako dobru reklamu i za Rally Dakar i za ASA organizator Dakar i za mene normalno, tako da dobar je osjećaj biti tu. Imam sad problem sa desnom nogom, stvarno ne znam, još moram na magnetnu rezonancu da vidimo šta se tačno desilo. Ja mislim da se nešto loše desilo, ali još se ne zna. Ako ne moram na operaciju, onda je to super, onda ću da se sredim za mjesec, 2. Ako moram, onda nažalost ova sezona u motokrosu to će da ispadne i to će da traje sigurno 7-8 mjeseci. Za sljedeći Dakar svako me pita, to ja unapred ne mogu ništa da kažem, sad sam stigao tu na Nikola Tesla u Beograd. Zavisi od sponzora, zavisi od ljudi, zavisi od tima. Ja sam samo jedan igrač u timu, ako tim funkcioniše, ako imaju dosta sredstava da ova ekipa opet ide zajedno na Rally Dakar, onda ćemo da idemo, ali sad mi još ovog dana mi je dosta malo Dakara, jer stvarno sam vozio više od 10.000 km, bilo je dana kad smo vozili više od 19 sati i baš sam bio jako umoran i bilo je dana kad sam već stvarno poželeo da što pre se završi ili da izađemo iz ove pustinje, jer u Boliviji je bilo minus 2-3 stepena, više od 300 km smo kisli u nenormalnoj kiši, onda u Argentini, u Belenu i u Fiambali je bilo nenormalno toplo, preko 35 stepeni. Prvih 5 dana smo vozili isključivo u dinama, to nikad u životu u Rally Dakar nije tako počeo, prvih 5 dana na dinama, već je onda 40% takmičara odustalo, tako da, ali sve u svemu mogu da budem zadovoljan. Sad mjesto kako jeste, kako nije, 14. ili 13. sam od privatnih ekipa, to je solidno, htio sam u top 10, uspio sam tako 13. 14. ali moram da kažem da ovi vozači koji su na Rallyu Dakar apsolutno su svi profesionalci
apsolutno svi, nema više ono kad sam ja pročeo 50 godina, sad se kupuju vozače od svetskih prvenstva, enduro trka, motocross takmičari, stvarno ne sa balkanskih prvenstava, nego sa svetskih i evropskih, američkih, australijskih prvenstava, tako da je vrlo jaka konkurencija, vidi se i na vremenima kako oni idu i šta rade, tako da dobro je biti u ovakvoj atmosferi i ja se nadam da nije još zadnji put. Dobro, to je sve što se tiče Dakara. Sutra veče proglašenje, šampionat Srbije. Da, sutra je veće proglašenje šampionata Srbije u motocrossu. Ja se nadam da ću moći da ustanem. Ne znam tačno u koliko sati počinje, u 5-6, tako nešto? U 18. U 18 sati počinje. Ja se nadam da ću biti tu u Beogradu jer treba da se vidim sa lokalnim matadorima, tako reći, sa lokalnim šampionima i da zajedno proslavimo i da ih častim na neki način što sam stigao opet do cilja i da budemo malo zajedno, jer ovo preko medija, preko televizija nije to. Ali sigurno su željni da ih odvedem negde i malo da proslavimo. Hvala, to je bio Gabro Sagmeister.